Ahee, nomukana nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, namuntlha ni vutisa a very very big major question. Yo xana Ben Mayengani i lo chaka Mr Post xana loko swi ta ka beef? Yeah, so ni ta ni na rehitela the information, then n'wina mi ta mi kha mi ta na conclusion. I'm not going to conclude. Yeah, so ka lembe ra 2020 fike hi vona Ben Mayengani a continue na beef ya yena, laha a nga fika a beefa hi risimu leri ra siva ra na dlembede, laha ku reference ya loko yena Mr Post di susumeta siva ra Petrus Rangana edibini. Then ka that 2020 Mr Post hi vuye hi vona se the challenger ena ni Ben Mayengani, na dona di fika di humesa album. Leswi nga ndla di swi kota ku humesa album i ku se a di hambane na Dr Joe Shirima. Ya la di nga tlhela di vula, di nga ti pfinyingi ku ri album leyi a di yi humesela ku va the challenger Ben Mayengani. Ya laha hi nga fika hi vona di fika di humesa by far one of the strongest beef songs ever, leya ra Papa Xinyenyana. Leyi a yi ri strong beef, like a ni tshama ni vona beef yo fana na leyi. Khadi ba Ben Mayengani na vanghana va yena hinkwavo ma vona nyana. Even then loko se hi ta ka lembe ra 2021 hi fike hi vona album leya Ben Mayengani ya tiko ra ka hina yi fika yi va yi pfumele beef. Leswi nga fika swi ni hlamarisa njhani ku swi te njhani beef yi nga va kona laha. Then vi ni hleketa ni ku swi vula ku ka December i ta a humesa na December Revolution, hi yona leyi nga ta va yi kha yi tirha na beef. Hini hi rindzele and then loko se December yi fika hi fike hi vona a humesa na Sigiza Boys, laha ku nga na risimu ro fana ra Delika Ntshava leri a ni ri very very sure ku ta va ku ri beef, like a nga ha na ndlela yin'wana. Unfortunately beef a yi vangi kona. Munhu loyi a nga fika a beefa i Mr Post, laha a nga fika a beefa hi risimu lera ra N'waduku ncila ya ku vanzi. So swi ni hlamarisa ku xana Ben Mayengani the president yi nga va yo chava ka beef na, because like a yi beefanga the whole 2021 a yi vonanga Ben Mayengani a beef, ku hava a beef song leyi a nga yi direct ka Mr Post, which is strange ma vona. Leswi swi nga fika swi endla ku it's not a secret that Mr Post fika di pfala, because hi do di nga na beef, hi do di nga pfala beef hi yona yi ta ku na more relevance. It's a fact ku ze na channel ya mina mi yi rhandza vo tala hi ku mi vona timhaka ta beef. So sweswo so ni ta kombela mi conclude n'wina mi ni byela ku mi vona ku Ben Mayengani a nga lo chaka beef or i zama ku ndla yini. Loko ku ri a mi nga za subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe.